naye bare dafine emyaka 3 nayo bukuru enzaro yakashenshero district nimitoma okugamba obusasibwe yachanga kitebe kikuru kya TV West aho murembo Rwambar. Ogu okwije omwanya ogu yabaine abana be babiri nagira ngo ebintu benja kumushobaho bwanyuma landlord we okumbinga omunju aho murembo Rwambar. Bambinjira omunju landlord ashowize nindara heru wakuba yino umurimo bano go kwinga mu cyaro bano embera gundo ogwaine hanyambe bambe nishabo buyambi kurga TV West kutwambuza abikwatirine niba owamuzirema abana aba oyayita Ainaman Imam ebintu nibyo yamugambaho kija kazara nawe abarongo yabandekera yamara emyezi 8 ntari nawe ubuyambi tuburuho ko kumutera takwenda kwata sima kugambira ngo ibyanja kabiruga mushotora abana takwenda kuja kubacira nanye bishobire kunagaba abana wabo nyina atari kubenda nanye hataho nibyo byanshobera nkahika offices nti mu nyambi nka TV West twagize onagitu okwikirira omushijo wanagambwaho Ainaman Imam asimo kutwamutunga ebintu nibyo yatugambera mufuna gakayigemu kati gwo mukyalo mumanyi oba tumulabirira byonna byakugambe katugambe nti ebibye byebitu kale kubanga nze nja kwogera kimu kyokka esebo nze n'enamba ya landlord njina nakamala omusindikira sente za house rent kale esebo ekiziba kimala ebirala byakugambye ndowooza byebituufu byonna nfulumya amawulire kale sebo iwe omurevi wa TV West owakwenda kukwatiraho naye bari Fiona nobasa kumikirira simu noti mushanju mukaga noti 397 2 abwa TV West ndisenyomo Gideon aho Mrimbar.